waki wa manyumba andu magitha uturo mweru gukura kwa mataoni wonjoria na urimi ni umwe wa uthii wa nambere uria urehetwo ni barabara ya Isara guthie Suswa. Thaisi twina miaka 3 kuma barabara ino ikirwo rami na kuma hindi iyo ikirwo rami thaisi maendeleo make muga ni mokite manene tondu haha turi thaisi kwari na micii 3 thutha wakwa na mukiro uria kwari na nyumba 3 kuma hindi iyo thutha wa miaka iyo 3 thaisi ni gwakitwo biu. Barabara ino iria ni ya kilomita 230 yumite Isara irorete Imororo igathii Kajiado irorete Isinya igakinya Kiserian mbere yethiite kilomita ingi 65 kuma Ngong igigakinya Suswa. Ni gutinda muthenya mugima guthire ringi mathata 8 kuma mai mahiu wigakinya ugoka kinya na guku Ngong ni ukora ni nguhuthira ni utaru kuma ha kwa bata ona ringi ona mathaa meri matingithira. Miaka 10 mihituku kuringana na aikari eke mwe ya mugunda guku yaumaga ciringi 30,000 no itikia kanorege riu irauma gatagati ka milioni 2.5 milioni 3 kana milioni 7 kuringana na haria mugunda uri. Juu ukiangalia ukienda hivi hizo barabara zote napata watu wameanza kujenga, ndio maana ilifanya nikuje vile niliona hiyo barabara. Maugite maya mothe mokite thengia wa barabara iyo gukorwo itigarite gicunje kia 25 hari igana irike. Thabari itu guku turakora maragita maria mahuthikaga waki-ini ucio makomete na indo cia gwaka iri haria makinyitie kionania kiega giati wira ucio ni urugamitio kwa ihinda. Undu wa mwanya na barabara ino ya Suswa guthie Ngong ni ati inyitithanitie kaunti 3 mwena wakwa worio ni kaunti ya Kajiado na kuo kuria thutha ni irima cia Suswa kaunti ya Narok na guo mwena wakwa wa mutho ni mwena wa Ndeia kaunti ya Kiambu. Aikari makiuga kana aria mahuthagira barabara ino makiuga barabara ino ingirika ni gukorwo ikihuthia ukui na uhuri wa biashara gatagati ga kaunti ici 3. Mamina muthanga magatwara Kiambu na guo Kiambu ni ukona indo cia mugunda gwithirwa na guku ngirora sana ni pastorism dipendaga na mifugo uguo. Riboti kuma ruhonge rwa waki wa barabara cia matura KERA yonanitie ati kambuni ya Zongmei Engineering iria niyo ihetwo kandarathi ya gwaka barabara iyo thidehe ciringi milioni 767 cia kurikia waki wa barabara iyo, undu uria ucungiriirie mihang'o iyo irugame. Kuratuika morogo atuikanga ni ithuĩ turathukia ni andu amarori marathukia but ti andu amarori no ni urakora ringi kuringana na maintenance yao kuringana uria tuge hali ya kiria muthondekerere thondeketwo naguo ri thondeketwo na njira iria yagirire kuringana na bara ringi uri thondekagwo tondu ngikora ru bara iria ya Ndeia ri ni tugerete muno no bara iyo ndithukaga no tungiyuria tuthondekerwo kuma haha kama guthii ngina Ruthigiti au kwena marima maingi piu. Waki wa barabara iyo kuma Isara guthie Suswa irikanite kuhuthira ciringi bilioni 11 kuma mwaka wa 2018 riria yambirie gwako. Mwihoko wa aikari ari kihonia kia na ihenya ni gikuoneka nerike gugikinya mweri wena na mwaka uyu kuma Ngong guthie Suswa kuria tigarite. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Jenga Wambui.